Ture wari mbunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi mwakene jwa 2013 mwaka 2022 Beatrice Nkatha nyaga na akwite Nkatha akwirite sibitari ya Kirua na aratungatagwa nyuma ya mbajoya ya kagitaga Karaja Weru TV ni kuboreria nja ya Nkatha eje hebata na Samiga Ishma no wina tonguruke kuringana na ndeto iria itukinyirite na ati Beatrice Nkatha ura ari mubunge wa mbere wa Mwekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi aititwe athiete mbere kwegwa utungata cibitari ya kimisheni ya Kirua kaunti ya Meru kura amamirwe biumia biere bikuruku akuremerwa imbajua. Nkatha aririkana kwambiria kwajwa mwankani wa 2021 arakuma Kagitaku aigitwe agicho rigiti machibitari Kagita wa Kagita. Ni pole nuntu wa gutigwa ni mama county wetu uria watwambiririe county ino yetu riria itari gintu na abata kumirungamia na atuika county mbega county ria thaino o ankinye kwigwika wirore rutikikite riu Nkatha gatutugwe twatemuka mo tukigwa Nkatha tebo na tukigwa twina usuni sana kwithikiriria kunene muno nuntu niwe waturutirite wira na riu tutameana ati aria kari tukatwaistuka twigwa ati Nkatha teku ibwega muno nuntu bwa Mwekuru ju nuntu arari Mwekuru no tedio bonene muno na kiriro ketwe nakio ikuuga mtoto ju athiete tomba kuthi gwake na nkari tukathikua ku bore mama turendete mona mama tutethagia mama rai na ngwatanio na kila muntu ndikimago kila kinene muno tutigitwe ni maitu turendete mami witu Nkatha women lab that they know wa Tharaka Nithi na netura mwaka 2007 turabangituka munengera kula kariba kaunti no bamuririkanite gukurukira Mirandi Kathumba ira abatethagia kuthithia mbere gukurukira mbia cha kigina kia NGAF amwe na bichi ira atethagia aritwa kuria aciari no mwanka turute wira wa gukuriana betu twegintu kimwe ona tukire ya kana tutirite mwana ndio namba wa na monito ko muririkana mono nuntu mburira tuguragia cetogeni na mantu mangi maratu supporta namo kwenku au mwathani amwigite na muige bantu ega ituonete mutongeria ndene ya Tharaka Nithi na ingwethikia gitara Nkatha tiari rathiri karari ka break kidogo lakini tukuga na ndi Murungu nawe kwenda kwawe igintu kira tutumborigeria Murungu amwike areka theru bawe kudita kira ndi kimwe kia ntakamu no akinengere ngiri igana rimwe ria 8 na twabata kugura mugunda nacio na ni tuonete wega wake uria araturutirite ndiri araimo makiria ni tukumenya araima monki wigete mfano mwega kiri mama counties mara mangi magacoka guca makaiwa makerifaga wira uria mwega ararutaga atongoria mwanya ba county no na bakinthiguru ibatumite ntumiri cha kuboreria kiri muchi wa Nkatha Governor Muthomi Njuki akimuwetaga ta umwe wa atongoria barabatemete mwenge wa utongoria bwa Ekuru Kenya. Professor Erastus Njoka akimuwetaga ta mutongoria arerutanirite kugarura uturo bo mukari wa county no ni twendere kuboera family yawe nuntu Nkatha arali muntu utethetie ukumuno ari woman representative tamuchire na ni arutaga wira no aburia muntu tuiche maundu ma siasa iteka inenganagiriria ungi akatonya riu atari kula kini ni muntu wabata nituboere family yawe. Mubunge wa ichigo kia Tharaka Gitonga Murugara amuwetete ta mutongoria atirari na onto bakuweterwa buri kiutha tina umuntu noe mubunge wa Maraka Rekembiuki akimuririkanaga bakirutaniria noe wira kiri bunge ya 11 na ya 12 akiugaga ati arari mwirutaniria wirani bangi barabatumite ntumiri kiri muchi wa Nkatha na mwena ura arari waziri wa biashara na iwanda Moses Kuria amwena bangi Kathumba. Kiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.